What? Ka go pieno o tla nang kitse ke a go itse gore ke mo dileng a gora ka le ke go rila lo fara ke go tsho ka te ka phosa mang go aga ke phosa ga o tsamaya ka tsanang dilo ka nne ka tsana ngaka Irile kalma shema makakala rona itshambo le dikha ke zama la sen right down ari zama mbeda washa ngaka antalma shela ye motho o graduate la uka hey sika sekolo ke wa bombe o tswa go mthakati o graduate o mthakati maka sibiswa molela msima wa msima the graduate the night ngaka wae siham wae washa ka o tala go tshola go nne Carlos msima ke sala la ke ntse ke go ke dribble ke go o beta di kila pass ya gana ma ya ga di phela ntante ya gana di ta ka nne di ta ka nne ka re ke pota go thiba ma msima nami o bua after now se ke sibua mo sibua morao motsatere tsasa msima nami wa re ha o gore wa re wa bora wa re o iri jang ngwana hatle ngwana ga atle ya ngwana wa palama nna ta pala ya no ke batla gore o ntshaka le tse pedi ke go thusa o nthuse ke gore e bile o nthusa gore ngwana a tshola bile go tswa fela au ithela le teng uru wala sone go tsama o ska bumani bo o re o tle mona o tsala msa bese so ka ntsi betse fola go gona se le nna ke a dira betse foro dira bana ba serious o dira Oscar khola khola baby so tla sa se mo na ja msmana tsara mo taba jare bumani bo wa tso dira msmana se ke sibua mo ra ha utlwa mo tsa tserepa tas ka msmana ya ga ka rwa Oscar msmana ka etsa ho wa se wa bolaya mo ya msmana di mighty maka o ka tla msmana bona le kapali ala tsona go nna ala tsona go nna msmana bumani bo sabu le kapale le tsona go nna the other side ya Oscar chayo wa re ka ntike tsa mthaka tshwena yo wina tshwarelo de ya msmana le kapale ka ne tsona go nna the other side ona le matha aya ona le mathata mosimane wa me ba sena ba sena mabata ba sena me batla ba ntse me tlhaga ba ba sibine ke tedi tamati di ga dikile go mane bo o ya se le sibua mo tatere pam tsasa wala mosimane me ka ga go na emle ja mathata ga go ke bone ntutsu nyenyane go mane bo ila ka enta mosimane khaye ga na ntutsu ngaka go gora ntutsu nyenyane mosimane nonyane ikhutshwane yama ya maikana ya manga ba agra diskile ke mme wa go kira ha o sa mind ka nga moleka ya ntutsa go nyenyane mosimane gora a ntutse le nyenya gora kana le go thulete le tshega le tswesing ga ile ko mosimane bon kana ha tsona ke skiri ya mai nyenya ka ba ka go bontsha ka reka what's up mothago ya ka go mosimane yana le tapa le kana le tsontso go nna yana lampola la go solution e what rato te ka ji ka tswa o de wa be ta to da how is this was ka solution ke gore wa tsama dumana le nna mona wa tsama wa lape o tsama lo mongwe mme wa sala ngwana wa go tswa vumani bo ka ji ye lo tala sala ha ba tswana taro musala kai yo ntutsi nyenyana ha ba tswana mona se khaga nga ke graduate leng kana ga teng bon tolo ya lapeng ngwana wa go ha o tsena kwa lona mosadi wa go tla go sete morago ke mo tshasitsa wa it ai ka ji are ya kai ha wa tswana le mo ga di ma ha ba tswana le mo ga di ma ga wa graduate ke tsena go skhaga ga wa graduate go skhaga ngwana ba re fela di khaga tse banna